Resqin lejn il-qofol tal-festi, it-temp mal-lejlet jiksa u li kellu x-xorb assoċjat mal-miliet qed ifewħu ħafna l-lokalitajiet u fl-isfond ta' dan kollu bosta huma dawk li meta jiltaqgħu ma' xi qraba jeħbib jieħdu drink flimkien biex jiċċelebraw dawn iż-żminijiet. Kif jiġri kull sena, Transport Malta nediet kampanja għax-xitwa li tiffoka fuq il-periklu tas-sewqan meta individwu ikun taħt l-influenza tal-alkoħol. Din il-kampanja hija mibnija primarjament biex tinħoloq kuxjenza fost is-sewwieqa kollha biex jiġu evitati inċidenti fit-toroq tagħna. Il-kap eżekuttiv ta' Transport Malta, Jonathan Borch, enfasizza l-importanza ta' kampanji edukattivi bħal dawn li jippromovu is-sigurtà fit-toroq waqt li żied il-kampanja tas-sigurtà fit-toroq u kampanji kontra x-xorb u s-sewqan isiru matul is-sena kollha. Però f'dan l-istaġun tal-festi jeħtieġ kampanja aktar effettiva. U kien hawnhekk fejn fakkar li jekk tixrob u s-suq tkun qed tpoġġi mhux lilek biss friskju imma anka lil dawk ta' madwarek. L-inċidenti ta' traffiku sfortunatament isiru aktar possibbli meta l-persuna li tkun qed issuq tkun taħt l-influenza tal-alkoħol għaliex dan jaffettwa l-livell ta' konċentrazzjoni waqt is-sewqan. Il-kampanja ta' din is-sena għandha l-isem Driving is no different. U Transport Malta qed jappellaw lil pubbliku biex jevita li jagħmel użu mix-xorb alkoħoliku jekk ikun ser isuq. Għalhekk f'dawn iż-żminijiet kulħadd għandu jiċċelebra l-festi tal-miliet flimkien b'mod sigur u jekk tkun se tixrob u trid tiċċaqlaq minn post tal-ieħor uża diversi servizzi li huma aċċessibbli.